Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange mwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu umujyi wa Muto wa Nzibira wagabweho igitero cya drone. Makuru avugwa ko iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 yarashe Inzibira saa 1:10 iturutse i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe kandi cyarahindutse ibirindiro ingabo za leta ya RDC cyifashisha mu kugaba ibitero byo mu kirere mu duce tugenzurwa na M23. Biramenyekana niba hari ibyo iriya drone yaba yangije. Ku cyumweru gishize nibwo abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Nzibira nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi warashweho nyuma y'amasaha make umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu awukoremo inama yamuhuje n'abawutuye. Byamungu yavuze ko M23 yahisemo kuwufata kuko ari wo ingabo za leta zifashishaga mu kugaba ibitero mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Walungu. Abakurikiranira hafi intambara yo mu burasirazuba bwa RDC bahuriza ku kuba gufata Nzibira bishobora korohereza M23 gufata ibindi bice by'ingenzi by'umwihariko imijyi ya Shabunda, Mwenga na Kisangani nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma reka mbabwire yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko M23 iri kuganira na RDC kuzinjizwa muri FARDC. Mu gihe harimo amakuru wa Perezida Donald Trump, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika Mossad Boros yagaragaje ko ubuhuza bwa Qatar aribwo zingiro ry'umuti w'amakimbirane ari hagati ya leta ya RDC n'umutwe wa M23. Yabitangaje kuwa gatanu tariki 26 Nzeri iruhande rw'inteko rusange 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe i Doha hagati ya M23 na RDC muri Nyakanga uyu mwaka ari intambwe yatewe intambwe nziza yahaye injyana imishyakirano. Hanyuma yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Kongo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho. Mu ntambwe Mossad Boros yagaragaje nk'imaze guterwa mu biganiro bya Doha harimo kuba M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa bazafashwamo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Yavuze ko usibye guhana imfungwa abahuza bari gukora no ku zindi ngamba zirema icyizere ariko hagendeye ku gukemura impamvu muzi z'amakimbirane zagaragara mu mahame yasinywe muri Nyakanga. Hanyuma muri izo mpamvu muzi umujyanama Perezida wa Amerika yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ya RDC ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yagize ati ndatekereza hari inzego 9 zo kwibandaho kandi zimwe muri zo zishobora no kuzatwara igihe kinini. Zimwe muri zo nanone kandi zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo ku miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi byo muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa se kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi b'imitwe yindi, niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Kongo kandi abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Mossad Boros yavuze ko impamvu zimwe muri ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba no gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya RDC. Yunzemo ko nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye mu gushaka uko M23 na Kinshasa basinyana amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara imaze igihe iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu yandi makuru reka turebe makuru akomeza kugera avuga witwa Charles Mwesigwa uzwi cyane ku izina rya Abi, yatawe muri yombi mu mujyi wa Dubai nyuma y'iperereza ryihariye rya BBC investigation ryamugaragaje nk'uyoboye urusobe rw'icuruzwa ry'abagore mu duce tugezweho muri uwo mujyi wa Dubai. Mwesigwa yafatiwe muri Central Prison Center Al Awil nk'uko byemejwe n'urugereko rw'amategeko rwa Dubai ku rwego mpuzamahanga. Interpol Uganda yari yamushyiriyeho impapuro zisaba inzego z'umutekano z'isi yose kumufata no kumushyikiriza ubutabera. Mu mashusho yafashwe n'umunyamakuru wigize nk'utegura ibirori, Mwesigwa yiyemereye ko ashobora gutanga abakobwa ku $10,000. Yavugaga ko abo bagore
bashobora gukora ibyo abakiriya bose bifuza, kandi yigaragaje nk'uwahoze ari umushoferi wa bisi i Londres mu Bwongereza. Iperereza rya BBC ryerekanye uburyo abakobwa benshi bakomoka muri Uganda boherezwaga muri Dubai babwirwa ko bagiye kubona akazi mu mahoteli cyangwa se mu masoko, ariko bagasanga barashutswe bagashyirwa mu buraya. Abenshi muri bo bagurishwaga amafaranga bakababwira ko bagomba rero kwishyura nyuma banyuze mu gukora imibonano mpuzabitsina. Umwe mu bakobwa bitwa Mia, ni izina ryahinduwe kubw'umutekano, yavuze ko hari abakiriya basabaga gukora ibikorwa biteye isoni nko kubahumanya mu buryo bukabije, bigatuma rero babaho mu buzima bubi cyane. Iperereza kandi ryagaragaje ko abagore babiri bakoranaga na Mwesigwa, Monique Garungi na Keira Birungi, bapfuye baguye mu nzu ndende. Polisi ya Dubai yavuze ko biyahuye, ariko inshuti n'imiryango yabo basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse nk'uko babivuga. Ambasade ya Uganda muri Abu Dhabi yemeje ko iperereza ku byaha by'ihohoterwa ry'abantu rigikorwa, kandi ko hari ibikorwa bifatika byafashwe n'inzego za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Iyi dosiye yasuzumwe mu cyumweru gishize, aho bamwe mu badepite bayise ibabaje cyane, bakiyemeza gufatanya na Interpol mu kwegereza ubutabera abagize uruhare muri ibi bikorwa. Mwesigwa we yahakanye ibyo aregwa, avuga ko yari umuntu usanzwe utumira abakire mu birori, kandi ko aribyo byatumaga abagore benshi cyane bamukurikira. Yagize ati, njye ndi umuntu w'imyidagaduro gusa, nta ruhare mbifitemo uretse kuba nzi abantu benshi. Iyi dosiye igaragaza uburemere bw'ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu mu karere ka Afurika y'Abarabu, ikerekana uburyo abagore b'abanyantege nke bashukishwa iby'akazi bagahindurwa abacakara b'igitsina. Inzego za Uganda ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zikomeje gukurikirana iki kibazo, mu gihe imiryango y'abahuye n'ingaruka isaba ubutabera nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma rero reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru, ari nako tugenda dusatira umusozo wacu. Mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa ari uko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na mugenzi we Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe bari kugerageza kumvisha Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo akureho ibirego ubutegetsi bwe bushinja Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi. Bwana Kabila amaze iminsi aburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri RDC ku byaha bitandukanye aregwa, birimo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi. Ni ibyaha uyu mugabo yarezwe nyuma y'uko muri Kamena uyu mwaka yavaga mu bihugu bya Zimbabwe na Afurika y'Epfo, yari yarahungiyemo muri 2023 akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'umutwe wa M23. Kinshasa imurega kuba atera inkunga uyu mutwe, gusa bakavuga ko ubutegetsi bwayo bwahisemo kumushyiraho ibyaha mu rwego rwo guhisha ibyaha bitandukanye bukora ndetse n'intege nke zabwo. Ikinyamakuru Mail and Guardian cyo muri Afurika y'Epfo kivuga ko kuwa 29 Kanama 2025 Perezida Mnangagwa yakiriye Ramaphosa i Harare, aho Perezida wa Afurika y'Epfo yafunguye imurikabikorwa ku buhinzi. Iruhande rw'icyo gikorwa abakuru b'ibihugu byombi ngo baganiriye ku biri kuba kuri Kabila muri RDC, birangira bumvikanye ko ibyaha by'ubugambanyi arimo nta kuri kubirimo. Ramaphosa na Mnangagwa ngo byarangiye banzuye ko bagomba gushaka uko bahuriza hamwe Perezida Felix Tshisekedi na Joseph Kabila, ariko kugira ngo bagire bariya bombi bahure, Perezida wa Zimbabwe n'uwa Afurika y'Epfo bagomba kubanza gushaka uko bahura na Felix Tshisekedi. Kwa kane mu cyumweru gishize nibwo Felix Tshisekedi yagira uruzinduko i Pretoria muri Afurika y'Epfo nyuma yo kubisabwa na Cyril Ramaphosa. Uruzinduko Presidence ya Afurika y'Epfo yavuze ko rwari mu rwego rw'uruhare rwubaka rwa Afurika y'Epfo mu guteza imbere amahoro n'umutekano muri RDC. Amakuru avuga ko mu masaha abiri bari abagabo bombi bamaze baganira mu muhezo, banahamagaye Mnangagwa kuri telefone kugira ngo baganire ku kibazo cya Joseph Kabila. Kwa 12 nzeri urukiko rukuru rw'igisirikare cya RDC rwanzuye ku rubanza rwa Joseph Kabila rwongera gutangira bundi bushya nyuma y'aho abanyamategeko barengera inyungu za leta ya RDC bamenyesheje abacamanza ko habonetse abatanga abanyabashya biteguye gushinja Joseph Kabila. Umwe muri aba banyamategeko barindwi, Maître Richard Bondo, yabwiye urukiko ko abatanga buhamya bazasobanura uko Kabila yohereje ihuriro AFC 23 amafaranga, banagaragaza uburyo ari umunyamahanga wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18. Hanyuma buriya byari nyuma y'igihe gito ubushinjacyaha bwa gisirikare busabye urukiko kumuhanisha igihano cy'urupfu, mu gihe abanyamategeko baburanira leta basabye ko imitungo ye yose ifatirwa. Ndabashimiye, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.